Uyaan sa inyong makakasabay. Nel at doon ang lalaking mabuoton. Alagad sa komentaryo, may doon! Action! Action!
Hello, sound check, test. Hello, mic test. Hello, sound check, test. Hello. Ang bulan na maliwanagon, nagsilbing rekwerdo. Hello, sound check, test, mic 1 2 1 2 1 2. Hello, sound check, test. Hello. Sound check, test, mic 1 2 1 2. Kanbay pahayon, igwang natugaan, igwang tigpalaon. Ang bulan na maliwanagon, nagsilbing rekwerdo sa magka-ilusyon, lalo na sa kampikan baybayon, igwang natugaan, igwang pigpalaon. Tatapusun ko na, tapos na ay tapos na insentimiento but na maraon. Dikit-dikiton man ang pagpapagulos, ang luwas sa mata siyempre mauubos. Tatapusun ko na, tapos na ay tapos na insentimiento but na maraon. Dikit-dikiton man ang pagpapagulos, ang luhas sa mata siyempre The Philippines has very rich biodiversity in terms of number and percentage. It ranks 5th globally in terms of the number of the plant species and maintains 5% of the world's flora. However, due to anthropogenic activities as well as natural disturbances, the country continues to lose its rich biodiversity resources. Help save our environment. A message of concern from NGA Multimedia Production. Mr. Noel Manalo, Honorable Vince Baltasar, City Councilor, Legazpi City. This program is brought to you by J-Jan Construction and Supply. J-Jan Construction and Supply is located at Barangay 15, Marquez Street, Legazpi City. J-Jan Construction and Supply is owned and managed by Engineer Glenn Casulia. This program is brought to you by G-Bros Construction and Supply. G-Bros Construction and Supply is located at Piñaranda Extension, but not Legazpi City. G-Bros Construction and Supply is owned and managed by Engineer Ron Rosan. This program is also brought to you by Honorable Vince Baltasar III, City Councilor, Legazpi City. Also brought to you by Honorable Michael Minya, Barangay Captain, Bunga, Legazpi City, and Marites Maniago, PIO, DPWH, 1st Engineering District. Maestro Nel Agtuon, ang lalaking mabuuton. Alagad sa komentaryo, may doon. Kung kamo na pupurisawan, nalilibungan kung si isay na mga marahay na lideres at sa tuyang pwedeng pagkatiwalaan. Aliw na ang programang Kadamay Nindo kasaro sa objetong pagbabago. Hoy! Aksyon! Aksyon! Hoy! Aksyon! Magtataonin linaw sa gubot na isipan. Hoy! Aksyon! Aksyon! Hoy! Aksyon! Magbubuka sa tamang dalanin kadunungan. Hoy! Aksyon! Aksyon! Hoy! Aksyon!
Yan, uyaan sa inyong makakasabay. Nel at doon ang lalaking mabuoton. Alagad sa komentaryo, may doon! Action! Sayaw, ang sarukay ang sakul namumutan. Isug-isug digdig sa mga tubangan. Kung di ka umisog, ako magagadan. Sarudo at tulo-apat ang nagsayaw. Ang sarukay ang sakul namumutan. Isug-isug digdig sa kung atubangan. Kung di ka umisog, ako magagadan. Kami ka sa dangka man ako. Para baduya ka, para bakal ako. Ang turilya ka na, turilya man ako. Sound check. Hello, sound check. Yung takano, Hello, sound check. Test mic 1 2. Hello, sound check. Test mic 1 2. Sound check. Test. Hello. para baduya ka, para bakal ako. Ang turilya ka na, turilya man ako. Kung sangayang takano sa buhok mo. Ano nang ugma ko kainin, oras niya. Huli nagsasayawan sa kuyang tugang. Ang may kailan, igwanin ba kayaw? Tanganing magibo, ang sakong sarayan. Ano nang ugma ko kainin, oras niya. Huli nagsasayawan sa kuyang tugang. Ang maray kailan, igwanin ba kayaw? Tanganing magibo, ang sakong sarayan.